ไม่ผู้บาริมปารีรองปีบางโซเปียร์เทเป็นเจโอตังโลอิงเดงครีซีไอเคซีสุริหินีเรงกอร์หินีลงโกลบรอนช์เมดัลกัจปะลงดุนอัตุมาพันดิพูเรลเวย์สเตชันลงกังทุมการนิดูอิงเดงทงเก็บปรับลีออลอาซัมอินเตอร์ดิสทริกซับจูเนียร์วอลเลย์บอลทัวร์นาเมนต์สุริหินีเรงกอร์หินีโบกาจานาลงเก็บปังเชงการดมปินิการบีพรายม์ท่ามาเบียร์ตาลงเป็นอิลิซามิรินฮันเซปีปินีเบียร์ตังตอนเป็นอาร์จูปอนิกท่าอาสามังกังลงนงน้ำก็จะทั้งกล้องการลิตังปารีรองปีบางโซเปียร์เทเป็นเชวอยตังลงการลิตังปารีรองปีนาลบารียลงเก็บปดปนอาโฮมสหิตยาสับฮาลงจิตองดุนซีอาซัมสอร์การเป็นสหิติกเป็นชนจดเดงดุนเด็ดเป็นกิดามตังมาติจงนิพายอิงกอร์ทรอกอดับปอร์พายทรอกสิราจิติมอัปปอร์ดีผู้รองเทอังมิทังอโบฮาลงอามัดซีบางโซเปียร์เทเป็นเชวอยจุยโลการลิตังปารีรองปีอาซอนเมนบางโซเปียร์เทเป็นกัจเชวอยจุยบางกีการเบียขายพันเทดุงอาการฮอกซีหนังมันโลการลิตังปารีรองปีอินุดไข่ละเป็นลงเรียพันกมาทาเอบางผู้อลังลิบางโซเปียร์เทียลงโดติกอุณหูเกองดุงอาหัมพังอสงลงกัจรับกัจตูดุนเป็นดังลกดีผู้มารวารีปูจามันเดรลงไม้ผู้ดีผู้ครเมชันกราวน์ลงเซตามิไม้ผู้ดีผู้กลับลงจุนบางละเป็นอันปาร์ดาดีผู้กาลาเคนดราเคนเรียบิฮูสามิติการบิลาเมดาไมอาลงเซตามิไม้ผู้ละเป็นการบิยังลงจิลาสหิตยาสับฮาอไม้ผู้กาซาลงเซตามิกองจุนบางที่เคลมตังอบางผู้ลงkadung carving long life kelang ram to dona niltum carving long life peladak pini difu rong sopi labang so rong thang e long siniltum dolo pini niltum carving long life pen si tribute mate si condolence parjiri phasin niltum carving long life pesa dak an bang lo dakke kalitang pari rong pi alang lia hem lo pini labang so pi the pen avelo alang lia videt pen niltum khei phan penangan kisung katora theidung so niltum carving long life pen sami chini pono alang lia kai lamu ke ding pik alang li kache song alamu ding pik stamil tu makhai porki mulong alang li stami nunok be son lo alang li hom hai to hobalong stami alang li membership endu lo son tak si lamet lamchong pen cheng lok alang li dag sports association ke pangtang pen cheng lok karbi anglong penangan alang li organization long stami kachirap thidung son do lo charlie song tu benalang se penangan kachirap tum do lo pen cheng lok alang li jutang jubat nim rokom kadowi alang li kabirti pen ka kaching hon thek tik la pen kai ke mata hei kaching thur along hei labangso ilitum karbiang long an so se labangso hei nim ro kom pen chenglok alang li jutang jubat pen chenglok alang li ang ton pen alang li kachepado ka bang phulos tami ilitum ning duglo pini alang li labangso pir thepen alang li awitang lo pini ning dugalam nilitum akorte nilik parirong pi atumi atap maji troksi apor alang sangtet jut masi iltum pentikak nang koklo lapen ke alang li iltum pengcikka kajok iltum karba khai kene kedure isi mandat po athe alang li ke jungjung amrit kali alang li ke nut man peng ke theda tanamunit alang li kai alang li claim alam mukha ama alang li ke claim akam ang deng mukha dupik lapen ke kadowe khai pen tame alang li singki jet han pa me alang li nut karbiang bong ketok kelang khai hui alang li theiu lapen togiu karbia khai alam pen badata parok asamis toma alam bene magazine ta ho kitab ta ho na hin long tang li article tumkha togun o lapen paju alang li ketok article tumkha tomo at boido hai ta jumego pen arsigo angli nut texture ke tokalang amuniglo alangli ke tokalang badata Karbi Cultural Society alongta alangli aprang arputhe ke deng dunmaiglo
alangli youth festival ta appreciation ta dolo Karbi culture society ta appreciation doiglo kapan ke Karbi youth festival KCS ke pangtang ba KCS akam Karbi akhei aluntemu pindeng sumpot lahai kicing thur japan alang litum Karbi culture society mate Karbi youth festival kesengceng bangpu tumiglo alang litum roihi tumpen long bidamingti lahai tum mencelang si alang litum Karbi culture society ta seng iglo lote lapen ke anparda alang li Karbi long sports station ta general secretary deglang lapen ke alang li Karbi sports pension ta ekalin pension ta ningkan silong iglo nili general secretary do pomohut lapen ke ako non hetu Desember ajiklo kora hini ani alangli high tech pension ta alangli phan piglo temon ta ning dugalam alangli pension ke charjukang lo temon ta alangli pensiona tangka mangali alangli asapta chichukang long telo ning dugalam Karlitang pari rong pikedam tang pharokri sirkep ra sirkep aningkan denarong mirok high school long pensi kepangdeng chepa undun si Difu Golf College long si HS angdeng chepa undun det penapi silong rong so pia long pen BA angdeng chepa undun do Alang libang so pier thepen ka chewoy hut artaningkan trok sikep ra pho an artanang pleng lo lapen asomar bang ke thom lapen alangli ahom sahidya sabha long members ke do bom ahut si bang so pier thepen che otekang lo Alang lia son bang so pier thepen ka che voi joya bangki karbia khaya phan thedung akana hok dolo puse ke ongdong aradatum ningdu chepaklang pon Visual journalist Hilson Rong Parpen Bikram Teron Karbiang Long Live Non ovekimi karbiari soy jangatum ta lokethek chotkalisi kapre ke pathuana ta chihungdun bomsi paprang don bomlo Lapuson si ingdeng krisi International Karate Championship Suhinira inkora hinia Pharman Rajasthan Hewai Heaven Resort Jaipur along kedamtang matijong ni phai inkora isi pen pangcheng ponsi matijong ni phai inkora pli arni an paman ponlo Bangsolong methang karbiari soe jangatum chepate dun pen nong e chepalong dun si karbiang long angkang pia phan nong me evan pilo Karbiang long penta coach sangpi Jacinta Hanse pipen Jalin ponsi Bang player soy janga tu maphan la so indeng krisi International Karate Championship long chepati dunsi Sami Serjalin Teron pi gold medal thare Sengkla Ronghang gold medal Nathaniel Timong silver pen bronze la pen Chokirai Teron bronze medal hini an chepalong dunsi Karbiang long aphan nong me evan pilo La so pen matijong ni phai ingkora troxia ni methang hem dipu an nangka chelia hut adona rabatum pen chenglok ongdong arada tumpen dipu railway station along an kangthum kania sai padopon si kacho sai dingpon NK Jacinta Hanse Pipu Nili Karbiang Long Karate Do Difu Pen Nili to mane international 11 international karate championship Rajasthan along sido Jaipur dimamian ke resort amian ke Hawaii Heaven Resort hala daksini tum khela damlo nilita osumar che pondun lo Assam team alogot si nilita che pondun si osumar bang dakpen ke bangli che pondun lo nili student bangli che pondun lo hala dak osumar tum da participate dun si alang litu mane gold medal silver medal lapen bronze lasan si nili somarta long dun lo asi ning charong pik lo mane la an mane nili tu mane kidun pen mane khela dun pen osumar da mane ke long dun posi nili mane kaduk awe ahir jumi nang ki piduna posi mane nili tum pini dak mesen me ed pen jat pen itum hen nang ka chili pot kaduk awe phanda Karbiang long atum phan kaduk awe Karbiang long asor an phan tanili mane nang lituma phan ning nang chingduk lo ahir jumi nang ki piduna pot lo la pe Lapu mem ka chulo lo nituhan laban nai pon sipilo nai pon la pen
nipo ni pahanta suro lo ni khana padung long lapen kirati ke practice bangki di redan ko lapen la 5 kilo kidun chi phanta borino Nitum la karate kitam Rajasthan long tournament pain kitam amat nitum amat ni rupa bro silver pen bronze long lo la pen la certificate kata pen komite long that is participating again and again that he or she will become the national player or international player that can play the Olympic in future. Long dun itum teacher da ko ne support dun parents wang support dun la inke nitum ta ko ne chupaduk lo la pen nitum teacher sum na pa ne pine paduk pila da thank you la inke nitum parents man da thank you la pen an se ki ha din pam bor ipa News report Karbi Anglong Live Nijang Karbi Anglong Kheroni Thana ke parlo Chengbong arong along ke damtang mati jong ni phai ingkora troganing we por phai ner ke ba por malong bang hiniari so atum bai ka chingko pen apran damjuilo Birta kelong do na tengki Kheroni pen te bok hedarong ni hangarong pen Kheroni petrol pump along anjang thu ke thaidam ji pu pen Chengbong arong an ke le ahut bike pen ka chingko pen a job Kalitang Sarkiri Bela pen Kalitang Kologa tiso Moniram tiso ni hangarong ariso atum bai ka chingko pen a job apran damjuilo Birda kirip dunlong atengke ni hangarong matnia hemalong barde ke talon along pen puthot prilu parong along an rangsina kar chopen ajo lun kanamali na long ta kilang dunji puke dam boma hutsi chengbong along bangso ahuni khonang lopusi chini dun bangso ahuni lake ajo porphai ner ke ba por malom si pholo bonta adap an si bangso ki thitanga bangar pu muni datum theklong lo puthot muni datum ke theklong pen Kheroni police station atum aphan birta palelo Kithitanga bangar pum police atum chepari deng ponsi postmortem aphan ponlo তেতিয়ালৈকে গম পোৱা নাছিলোঁ কেতিয়া কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছে এইটো গম নাপাওঁ ৰাতিপুৱা দেখিলোঁ যে বুঢ়ী কেইটা এইখিনিতে পৰি আছে ৰাতি যেতিয়াকৈ গাড়ীখন আহিছিল আপুনি চাউণ্ড টাউন এনে শুনা বা আপোনালোকে পোৱা নাই নেকি না ৰাতি আমি নাছিলোঁ ঘৰত দাদাৰ ঘৰত গৈছিলোঁ দাদাৰ ঘৰৰ পৰা আহি ৰাতি শুলোঁ কিন্তু ৰাতি ল'ৰাবিলাকে আছিলে সিহঁতে গম পোৱা নাই সৰু ল'ৰা ছোৱালী Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong Live Bokajan Sports Association pen Assam Sports Association atum chepatir piponsi Bokajan mini stadium along ingdeng thongke rapli All Assam Inter District Sub Junior Volleyball Tournament surihini ra inkwara hini kedamtang matijong ni phai inkwara trok pen ni thoma baha ke pathu pangcheng pontanglo Bokajan Sports Association amai phu Madhuria Dekial phukon ka chepahem phupon bangso ke pathu amai along Dunmai phu Ranjit Bora pensi kache tongtun aluhi atuma phan ke pachinia por enpon Bangso ingdeng thongke prapli All Assam Inter District Sub Junior Volleyball Tournament surihini ra inkora hini along aluhi sarpo man pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Amor Singh tiso che tongdun lapenan parta man peng pen kacho phapon aluhi Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso MLA Vidya Singh Ingleng EM Billy Mohan Khaklari Karbi Anglong DC Kasa Chunbang Pankaj Teron lapen pinangan ke thekiring atum chetong dun Bangso hot Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso kaning je ponatengki ke pathu laki loke charli alongsi dun krilo athe e of epran le mesen blote loke charli setami mesen poposi ningje pon The youth is the future of the nation. The youth সকল হৈছে এই দেশৰ ভৱিষ্যত গতিকে যিসকলে আজি এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে তেখেতসকলে পঢ়িও আছে এট দ্য চেম টাইম তেওঁলোকে অন্যান্য খেলবোৰতো তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰি আছে প্ৰতিযোগিতাবোৰত তো এই যিটো খেল অলপতে শিক্ষা যিটো সময়ত এডুকেশ্যন পঢ়া শুনা কৰাৰ সময়ত খেল শিকিবলৈ লৈছে এই দুটা বস্তুৱে দেশক ভৱিষ্যতে গৌৰৱ কঢ়িয়াই লৈ আহিব Karbi Anglong ara aphan ki pathu ahin somindar adang along an ki pali dunji aphan pura
Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Ladakh Karbi Anglong Autonomous Council ke chari CEM Dr. Tuliram Ronghang kabor ipen a constituency tinalong ta kuti kep an palisi Mason Stadium semar ponlo pusi EM Amar Singh Tisopen Mayalong ning Jepon. Hey amar Karbi Anglong Autonomous Council 26 constituency ase. Hey 26 constituency sports of international level of yoga government Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister তথা আমার CM স্যার ডক্টর টুলিরাম রোহান প্রত্যেক কনসেন্সি 10 কোটিকে এই স্পোর্টস কমপ্লেক্স বনোৱা হৈছে আৰু বহুতখিনি কাৰ্যালয়ৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈকে নেশ্যনেল লেভেললৈকে আমি gold medal totally silver medal bronze medal ami bhutini loi ani All Assam Angkang pen sub junior under 16 pinso la pen soarlo pangrum pet pen team trokep an chitongdun la pen la so ke pathu laki long phodim ansi pathik ponlo court number 1 along girls Mongolia versus Tamulpur court number 2 along boys Baksa versus Mongolia court number 3 along boys Karbi Anglong versus Rodal court number 4 along boys North Lakhimpur versus Morigaon lapen court number 5 along girls Morigaon versus Biswana Datumsi ke pathu chengponlo laso ke pathu along MLA Bidya Singing Lengpensi ingpu ponlo lapen kangpu chengchia prang Assamese Karbi Mech Kosari Siam Garo Adivasi Bhojpuri atumpen mithang pinding sumpot pen ki kan peklang lapen anparta kungfu lapen karate demonstration tami peklang ponsi chengponlo Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong Live Tangte pini Karbi Prime Time abirta ke lapuansi kang ton poniklo